Ako želite kupite pouzdane, jeftine igrice i akaunte, obavezno posjetite stranicu prodaje igrica i akaunta Srbija, link će vam biti u opisu. I pozdrav svima, dobrodošli u novi klip. Danas ćemo raditi tajne iz života Michaela DeSante, odnosno Townleya i njegove porodice. Najgledaniji serijal na kanalu, pored GTA 5 misterija, jeste stvari koje niste znali o likovima iz GTA serijala. Do sada sam uradio Trevora, Michaela, Franklina, CJ-a, Nika Belića, Lamara, Lestera. Taj serijal vam se jako svidao, tako sam odlučio da snimim i ovo. Inače, ova ideja mi stoji jedno mjesec dana, nisam imao namjeru nikad ovo da snimam, ali eto, pre neki dan sam predomislio i snimio sam tajne iz života Franklina. Znači, ko je gledao taj klip zna o čemu se radi ovdje, ko nije gledao neka pogleda, ali evo objasnit ću ukratko. Znači, imam neke slike iz Michaelove kuće, znači na GTA forumu, link te teme ćete imati u deskripciji. Korisnik UltraGizmo64 ušao u game failove i izvukao teksture svih slika iz kuće protagonista. Znači sve što ima teksturu on je izvukao i to nam pretvorio u slike i objavio na taj forum. I sad ćemo pogledati te slike i pokušat ću da ih protumačim. Na prvu slicu u prvoj redu vidimo porodicu na okupu na nekom ručku, večeri, šta god. Na drugoj imamo Jimmya u bejsbol odeći sa bejsbol palicom, što znači da je kao mlađi trenirao bejsbol. Na trećoj slici u prvom redu imamo Jimmy i Michaela na plaži. Prva slika u drugom redu jeste Amanda i Tracy kako prave kolače. Zatim Michael i Amanda na venčanju. Samo mi Amanda deluje malo mator ovde. Zatim imamo babu i dedu, ali ne znam da li su to Michaelovi roditelji ili Amandini, tako će to ostati nedoumica. Sljedeća slika jesu Michael i Amanda sa prijateljima, zatim Tracy u mlađim danima, ja mislim. Pa Amanda, ovdje opet Michael sa prijateljem na golfu je, što nam govori da voli golf. Imamo kuće, znači ovo pretpostavljam neko njihovo staro kuće koje su imali. To je zanimljivo jer nismo znali da imaju psa, doduše zašto bi to znali, to je skroz nebitno, ali eto, zanimljivo je da su imali kuće, ali verovatno umrli ili slično. I opet imamo nečije roditelje, znači ili Amandini ili Michaelovi, što uopšte nije bitno. Nemamo puno zanimljivih stvari ovdje, ali to nije sve. Imamo još dve, tačnije tri slike koje se mogu naći na zidovima. Na prvoj mislim da je ovo Amanda, ali ova druga je zanimljiva, znači ova je slika Jimmya i Tracyja, ali vidimo da izgledaju dosta starije, tako da je ovo možda slika kao kako će oni izgledati kad budu porasli. Pošto vidimo da su dosta stariji na ovoj slici, dosta ozbiljniji. Jimmy malo liči nekog debelog Ibrahimovića sa onim repićem. Više na onog Lazlova koji je igrao Story Mode zna ko je Lazlov samo sa repićem. I ovdje imamo neki lep pejzaž, na ovom mjestu sam radio neke stantove, ali cijel taj projekat u Rockstar editoru se izbrisao, a niste svjesni kako sam dobre stantove sa motorom uradio. Ali to i dalje nije sve, imamo i teksture knjiga koje se nalaze u Michaelovoj kući. I ništa pretjerano zanimljivo, sem knjigi u srednjem redu, znači posljednja knjiga ova bela, ne samo zbog ove poze, doduše da i zbog poze, ali zove se Šesto čulo joge, znači Sixth Sense of Yoga, napisuje Fabian, koji igra Story Mode zna da je Fabian instruktor joge Amandi. Zanimljivo je to da on ima svoju knjigu, to nismo znali o njemu, i donje dve knjige imamo zanimljive slike Los Santosa noću. Imamo jednu razglednicu iz Northamptona, što nam govori da je možda neko iz Northamptona napisao Michael, ali teško, pošto većina misli da je on mrtav, tako da je to možda jednostavno neki suvenir ili ubačeno. Rockstar je to bacio onako iz fazone jer je Michael iz Northamptona. Također neko je uslikao deo iz neke reklame na TV-u igrici da čovjek drži onaj francuski ključ ili papagajke kako bi to neki rekli. Ovo nema veze sa Michaelom, ali je zanimljivo da taj francuski ključ, ja mislim da je to francuski ključ, nebitan je. To je izbačeno iz igrice još u beti, imat ćete sliku koja su oružja navodno trebala da budu u igrici, ali to je sve izbačeno pre nego što je izašla igrica, ne znamo zašto, iz kog razloga, ali nije ni bitno. Ništa posebno, ali eto kao neke zanimljivosti, nadam se da mi je bilo zanimljivo koliko toliko. Sljedeći je Trevor, pogledajte o Franklinu ako niste. Ako ste novi na kanalu, bacite subscribe, ako vam se video klip, onda ostavite like. Lajkujte Facebook stranicu, dodajte me na Faceu i podelite klip da ga što više ljudi vidi jer je aktivnost kanala opala drastično. Ko podeli, hvala mu.
To je bilo sljedeći klip, mi se vidimo u nekom sljedećem klipova, do tada, pozdrav! U drugom povezanosti likova i tako to vidjet ćete da ima dosta sličnosti. Michael Townley je jedan od trojice protagonista iz GTA 5. Michael je rođen 1965 ili 1968, ne zna se tačno. Lester je trebao tvrde da je 68.